Gusto ba ka maligo og dagat kaso mahadlok ka masunog imong skin? Tapos wala kay kapritog sunscreen. Tipang artista ra to. Oh no! Busa, paminaw og ayaw i-scroll ning video ha. Humana. Una nimong buhaton, pangita og lubi nga turok. Kanang buhi siya ha. Ayaw nang patay. Kay ikaw rin nag-assume nga patay na patay siya sa imo ha. Nya masakit dra ka. Oh no! Og ayaw sad ka balaka. Basin balaka ka ba nga baho ni siya, dili ni siya baho. Kay buhi man ni siya. Gawas kung patay na siya nga lubi or buang na siya nga lubi, baho gina siya. Og ayaw pag inarte kandusa na sa imong kamot. Kanang puti nga imong makuha din haa. Maunay imong ihaplas. Kana himuog lotion. Kay grabe na siya mo produce og natural oil. Kani anhi raman mi dre sa dagat, wa mi nang dalag lotion tapos wa pud mi kailangan ng sunscreen kay na sa among bukid. Mao nang kani. Mao man gi-endorse sa akong bana, siya man pud nagbuak ani. Ala sige atong testingan og nos-nos atong kalawasan. Hala, pahidi day. Kay basin mangitom ka ba? Basin mga paknit-paknit ang imong dagway, di ba? Iwas paknit ni siya guys sa imong dagway. Effective ni siya nga sunscreen, libre pa wala bayad. Bisan pag pila ka oras magbabad sa tubig, bisan pag init kaayo na siya, basta namutang ka ani sa imong dagway, sigurado dili gyud ka mamaknet, dili mamula kaayo imong skin nga kanang nasunog na bitaw nga pag uli nimo sa balay hapdos na kaayo imong panit. Yes, hapdos gyapon siya gamay kay nasunog man jud ka sa imong pagpabulad-bulad dito sa gilangoy-langoy. Pero at least dili siya mamaknet, ana lang. Dili ka magka-sunburn. Og di na natin itason kayo ang video. Kaya basin panglaay na mo. Inyo na ning skip to the last part na mo tanaw. Og maora na ako masulti. Kung wala pa mo kasulay, panuway mo. Okay,